Pinia dapa bir talong penili sami deng mir kiling pi non bir tang ton pen arju ponek tha. Monjuli pen rong do teron long payada kilometer plibet ato warka selam anta kasa oy. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGS via main pen habararat rong rup arlo ke paching thurjia phanpura KEC mate team karbyang long atum pen bangso schema main pen habar habat rong rup arlo ke do ansatami bangso main pen towar iksi selampi ponsi rada phan kidam ki bang kacheleng ki joy ki abar sai piponle lesson thak taxi lasoi scheme pen puthot hamren PWD division ke parlopon atowaramen MR07 monjuli pen rong do teron adak satami kilometer pliajak ke paselam ponjia phanpura Kontraktor kacekrong angtan pen kibang akicia su subhas nara pua bang khofan la soto war kaselam japhan artin pekpon bonta subhas nara bang ke ame thangali aphan kachima thaloga jok to war ki claim ki misen japhan cherok tok arada tunten kachu pudun anta lammare kinte dera jok to war kache tharpen ke baksai dia jok khabararat ningkang samti che paklang ponsi bangso to war kase lampon pami japhan ratpen kachini ponsi Contractor ke klema nam bil kachelong da prang japhan quality ave pina to war kasimar angthe klang tanpen habararat ke chokchi jongdul satami RDP pe pusi akoi pi Subhas nara contractor claim bangphu akam kasai oyang thek to war selam detpen chikloi jon kleng plea kwanta gari motor cheleng no dak an pin pusi habararat atumpen jongpon Kilometer plibet atowar adak kaselam ningkani siang bongpen batai hini an towar ke bagadim cheselam thunang kokolote kimi uasai ke klema bangkali puke KEC kachari an parta PWD asai phu Subhas nara pen final bill kache palong jia phan kidam tang arweche clonic hydro arni RB ke jang thekki ga hutsi black topping customer apitu mohor ne ponsi dam juisi final bill abangki chipalong no pusi cherok tok arada tumpen ninje pon bonta isi kimang humimi alama bangki kaike karbia rada tum kache song arni pupe RB pupe kache song ki piche ke bia sosma phan karbiang long arlopen lungnang ji pusi chesong lo bonta non tho bangki piche ke bia so phan ki plung ki jikaliti karbiang long arlo kaching thura mo farman atangka anta pecholong thulong lok ke phetan nang humimi alamlo nate isi charjumimi alama sonti nang manderle Hamren pen Chandra Singh Ronghang KATV News E parvet to war kahino anta arling ki thea tum che charche de Dipu manja kachelenga to war mate Dipu town committee ke parlo ward number 10 adum ningkan parde rafianta e parvet ato war kahino anta arling ki theka chekrong atu kaselam le det mate ke theglong le kachekrong dera jok rata tu kedam ke banga phan kacheleng kisungna Ahok langdam polote bangso towar e parvet kahino lake patumi pini penle kahino kali nikan pli khota sosele bonta KEC long arpu ke dotum kopi ko son ke matha damnoni lai parvet atowar kahino anta selampon pedesi bangso towar along kachileng araratum kasikta abang hitam antin lokiti cheroktok araratum pen jongpon Lasi bangso towar lake konat ni rongalu atowar kali bangso towar lake isi dipu manja kacheleng atowar kina lapen laso atowar along arni siang bongpen hum suri hum haro sosi amotor si kaiti kacheleng atowar kina lapen la hum haro hum suri sosi amotor kacheleng ang bongpen
KAC kacaria tum setami cihlat du natum dolo bonta labang sa towar e parvet kahinu anta cicar pon pedet si kaselam Japan ke mathapon abiderason nang mandetlo la si cerok to rata tum pen ki jong pona tenke la e parvet at towar kahinu chotke selam dera sonte mesenji athela ke isi towar pipina la pen la e phara towar kahinu da ka jok la soangden lo pulotangte motor thipo bas ki banga hut asonson ke pupu ke dam ke banga tum kache pek jia phan ka siksak doko piti pisi jong pon bangsoi pharpet at work hino anta selam liten mathadam puloti karbiang longarlo ko ansi kachin thoramu kile damma puke mathadam mini alamno News Report KATV News. Lina ti sopining kanisi pardeta phita keso ki mimede rajo KAC kacharia tuma phan kirap kachohang. Lakhai si duar amla constituency ke parlo tengkera langso lota sing tiso arong amikar samsing tiso lapen dokpi teronpi asopi mate tang rong phar achor arta thom kebra ke thom lina tiso pining kanisi pardet anta kisu ki mimide rajo kisu kachelang jia phan KAC kacharia tuma phan kirap kachohang Oh kardom kadu we phan same patumi nilitum hala video selam lo kisu det abang thi pulutang te lapu hemayo hala so intum patumi herlang video selam arni sita ing thang thelang so video pulutang te litum kachuning ri a video sin litum selam la sin litum kachuning ri pen muni tatum kang hon kajin su pen sekai sihini hoke phar si pen chenglok ang sen lo la pen problem abang ke la pulo ala gadkut mate so bank kon ma sap ka problem do chat asi do chat lasi do chat pen a job pini bang ke litum uthot kethi keding mate litum kaching honne tum kachuning riji ba abang ke la pulo tum kaching honne local em mate Robhat Chandra Taro lapen KAC Karbinglong Thomas Council CM Tuliam Ronghang alang itu masih pin bank kachuning riji athema kisu same serious pitlo kisu bang thi polunti lapu heno lapen kachuning riji lakela pulo niltum Dimapuran sigichilang namji pu asi sigichilang nam ma phan tum tangka kadure pena job nilitum asap kisung dukolo lasi CM Tulam Ronghang lapen Robhat Chandra Taro nanti tu phan kachuning riji ke lapulo asinal tum nangrap dun vek tha kanghon kajin supen nilitum phan Dimapuran sigichilang pon thekji phan nal tum masih tuaran cholang dinglu Keso that abang pia polapen achora tumpen ki pachini pona tenke linati sopi arji ding kloipen akiso lake avikabe kidney isi kaheno lapen kereles akiso pusi pachini pon keso kachelang jia phan alangli tuma hemalong kachopang reng chainong longli philang do anta chejor etlo lapen keso kachelang dam jia phan Nagaon Medical College Hospital alongsi se chelang dam lo lapen hadak un elo pusi Dimapur ansi sinang pachelang dam jia phan toy thulo bonta alangli tum keso kachelang jia phan alangli tum jakong kadure mate tangka ke dor de dera jok kai ki rara kisung along karjap thiba bangphu KAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dwaramla constituency local EM Prabhat Chandra Taro phan nangrabek thapusi kisung det ahem tu natum pen chuning ripon si kerap johang pon khang ke la ke hai Tuliram Ronghang ampen Taro phan si ineng ati thidam paja dum tum lang matha bang sinang rap pon si ke tum ri pa bang kala ni ka si du pa bang ke la si aleng the phan chuning lote na rap pon si ma tha si non ini ati thidam pa bang ke ka hai Tuliram Ronghang phan pen ka hai Taro phan si ning ri pu si
mathalo nang rap bet nang hi palam sika mathalo Jasimet kiso dera bang phi asumar bang hini inut aklenga bang artaning kan sir keplapen akibia bang artaning kan trok pusi pachini pon lesi alang kiso det ajok la somar bang hini aphanta loke pacharli jia phan anta kasik sak do ko sonlo lesi kethe ki ding lapen aning ki mi atum kerap jining ke hanga bang phi bang phu ke do anatum setami la screen along ke paklang pon account number 2028 1316973 IFSC code FINO 000001 lesson number along kirap ke palidam jia phansi keso det ahem tuna tumpen chuningri pedopon News report KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardo